ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯅꯩꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯆꯨꯝ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝꯆ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯅ ꯐꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯅꯪ ꯅꯊꯧ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯁꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯉꯥꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯇꯔꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ constitutional post ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯈꯪ ꯍꯩꯕ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ IPS ꯑꯃꯗ ꯅꯪ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯔ SIT ꯁꯦꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ SP ꯑꯃ ꯅꯪꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯅꯨ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ 마부 서것바 마야am amana 마부 야닝람바 아파버 타박 tawena hogalakpada yaninglamba mayam amana ma thabak tawba ngamdre natraga ngamjadre natraga ngamanjadre haibanina mana leibase aikogi mang taana bo oibra haibaduna haibana ba adubu chap chana no patona thabak tawba ngamabde adumak yayaba aduna ma tokpham thoi thokte haibado Lady situation Haibani, at the man I sung to oil, at the center to song low, hello to it is up to them. Okay, I don't know. I think I call Macam Tantar Kido. Howziki 100 day, Masigi quite marodi, BJP 100 day program, BJP Makanogi, Narendra Modi gi, Michamani Bahuman whatever my mamma Hari Abako, in the Ago Oina. See Manunda Manipur Ginena, like it's right and I'm cutting Yaureba. Manipurgi, who's killed the situation chair, must see solved the winning. Hibanaba. Other who's a key, a Miss Hana, say highly by Queen Tavada, Ma'am, the son, Canada electronic medicine, the highly share, Karinoma Harisa. Border fencing Toba Hore, Contra, or kilometer contra. Listening someone to begin Pesaka, I talked not later. I think the FMR do scrap the rare. Chana 100 Bisana 30 Changmaya 100 Mapum Chaba the CRPF deployed Tore Aduga Marisubada Government Indiana Cookie and Sumitega group Yana Hanana Bakana Nari Asigi road med semi Hibisinaba 100 day Manipur problem solved Tonamni Hiraga Terrorist Mam Lakshanaba to Tawani Susan Putamite Tanme Yagani Technopol the Tanmayagani, Kampopita Tanmayagani, on the other hand, original cooking, Aduso, Belly, the Leramado, Moiso Handel Hangani, Adu Ragati, Metar Silore, Hina Hagata Bay area, Nakana Tangaraga. I Sambal Kani, I think a son Changapata Tingani, Changbaya the Hirani, as the Degi, Nanaba CRPF, my Amama Tamani, Aduga Wari Sanabonari. Haiba Sugumba, Namtakama. I quite the Tauriaba. Although I quite in Absurina Kanma Kunainina, Mantri Mandol, Mayamsin, us, Lautokara Mitsajina, Rosenabo Honori, someone Kabiga Dore. I give Pana, I give called to someone Kaba to Ato, but Tabukamanene. I give Lila to Tambeki Pore and the Tag and Edu Togani, Imumanugi, in Kamasuk Tony Corny, Hibernotaba, someone Kares and Changdanaba, Mito Changdanaba, a Pemal Tore. I don't know, Ato, but Tabamatore. Aduga CRPF ngak nanaba Manipur da onchin da ngak nanaba aduga magi thamne adwali channa ba hona rita hai dana chumna pangai haibese aikoi gumba senior citizen lawful citizen oiba aikoi nati masi nokning ya ba ko sarkar amagi chogatpa chogatta bi question nate
pabung matang sida ai question aroi question noina hai tare first round sida hangjening baje ai oren pabung lakoi khudung ja basi loraga pabung gi handak tara gi chugi mathakta ai ki even pabung da lakhiba ai ki tonga tonga allegation mayam se ai lakse ge hai tare mathangi round da adu pabung handak ki first round sida pabung da lakjening baje pabung senior citizen amani aduga tonga tonga ba capacity da manipur gi yam responsible oiba thabuk mayam to wiraba misakni pabung manipur gi peoples na handak prime minister modi gi numi chamani gi manungda अखोगी मणिपुर की दमक पांथोपीरकनी हाइदना खंजबा आसाम यामसे ngasi home minister na thamgriba mahaki press briefing da madu reflect awena khanbibra and again in the last 100 days ida pabung ikogi India government na manipur gi issue si resolve to nangai gi damakta yamna effective and efficient oiba initiatives sing lokhot ki haidana pabung thajam thambra lekte asaina aina hali duni 100 days gida point amaka program amaka panmaduni aduga aseng badi last presidential address ta panmaduna khwaidi maru oyaba adudi government soidana tawdaba yadrabani aduda manipur haiba wahem ta yaude aba chumi moi BJP na haiba ya Kerala ju pande adugi lam state ko timang loin pangadroi moi pallo oyaba but manipur se achauba irang ama mi chani angkai gi mathakta chere mi lising humpu gi lepham leitre yum lising taruk tare mai thagre aduga koi gi population transfer tore jati amaga gi je lepham je tokai na khai doktana aduguma yamna phatta bamong amada leiri base masibu president gi wangang bada yaudraga sumni program ama se mada manipur gi so ama happy ni da adu bauda koi na penjeri mi na koi di napsuri ki kunai ni na sabas prime minister nang wahai ma hai re ai koi gi adu tawa yengbi ni tang hai badai ko chi panghau da harau ba thagat pasi maram sadani hen thagat pa pol amana aba ba thabak to budi well and good adu hai ra lore henjin na kari no ba samban ma kha bada fmr ma kanu to bada adu sal pf to re manipur dum to bai ko khanari dang hai ka kari khanari no so yaude miyam da khan bom dong ko gi lu ching ba kana ko re MLA tara manipur thogai ba pamata do kaudana themabra taude manipur ge MLA tai kaurabra themde BJP ge manung da leiriba mamsi taisana ba taurabra taude aduga manipur thogai ge da ba mantri ani na ang madasu adum yengdra le aduna manipur side kuki na thogai na ba hona ba nate BJP ge mantri mandol gi marakta moi kharana tawbaside moina yare haidana assurance pithokpa ka chap manare central government so action laude manipur government so laude BJP gi national leadership na so natraga manipur gi leadership na so action laude ba mar manduna short comment am talojege babung why kai gino babung na haiba central government na zu duge BJP government sina manipur gi matang da serious oite action am talode haise why kai ginen khanbi babung oh manipur se kupna khanda manipur se kan khanbi de ai tawjo baduna ba okay ai oza maitei nong saga haibodo ai koi ngasi ai babung sonam ni na babung gi role se da mi da male ai hojik ai gi ai na babung da lakchani muse kedang masida gi thaidora kanda hondak ki recent controversy have tare babung involved tawraga lakpa area je ai babung sonam ni ju tara gi je su si punni yawmina bane do photo da pun ugi handak se ado maruina taragi chaisugi maikai dagi hojik manipur gi unified command si ekogi masigi power si manipur gi chief minister lady haibagi wafam amakak kamari leina thokiba press statement amaga mari leina lakhiba reaction amagi manungda another civil society People's Alliance for Peace and Progress Manipur haiba organization asigi maikai dagi ekogi pabungi mathaktani mapungina thariba press release si haugi September gi tang 13 da aduga September gi tang 15 da manipur gi local daily sing amasung ekogi media sing da pungnagi ba paw amakhakni mase mapungoina pabungi matang da haiba tare pabung with do you respect pabung ai masidagi quote khara tawjaraga pabungi matang da maroina palivasi ahambada pabungna thamgriba wafamse pabungi ming masida ming mang natraga so masida loina yaure hai tare pabung ko ekogi senseless deliberation hai basi pabungna masida thokriba press statement si senseless deliberation ni aduga public confusion create tawna bhona bani aduga miyambu dark and confused state amada thamna bhona bani haiba wafam amamba amasung aikogi chamamna wafam amada miyam si thamna bhona bani haiba wafam amada asu aikogi thamme aduga masigi mathakta pabungi matangda so called legal expert
अतौबदबु ngasi phawbagi oina legal case ama phawbo ma ki career da mai pakhidri aduga manipur human rights commission gi active chairperson oina hanagi leiramba aduga ngasi phawbada no imminent case of memory have taken up haibam su yaure chairperson amo oina leiringai matam da ju masak naiba case ama phawba lokholam da bagi wafam aduga mahaki present capacity da as a ekogi taragi chaisugi chairperson oina leiraga table talk organization aduga awa potha na ba amasung isagi popularity tana bo hona bada taragi chaisugi haibo organization ki chairperson amo oina su work to ba haibo wafam yamna akan wafam singni palije aduga mamangda electoral politics su mahaki laibak yengure adubu yam sathi ba film da ekogi maithi ba nanki gaibagi wafam mayam am pabung palai ko sigi wafam mayam jige loina na pabung mapung oina sida laiba substantial tori point sidi haujuji manipur chief minister ji unified command gi matang sida di mahaki functional role amata leite haiba wafam juni pabung laise pabung kamai react tobini why I ge waiba pon sida di react toning da bani I will take necessary legal action. Aduna amal jareko. Aduga tarai chechu oina aina taba ko chairman na adumba statement ama thongani sira hayangla ama thorak ani aduna leiri badi yama kopati hairaroi moina kanu tawkhini singdokhini hojik leiri ba pod se huina khongada bada godhana khongba haiba malibra yum masida yumbu dunga iba selibasi huina khongadam ne ba aduda gadhasina mataw irai litana mi change haidana gadhana khongye bako aduna huina khongadabada gadhana khongmai du tai khangta dadana tawrini karino PAPPM kana lebno karino podlas yankhai chai yankhai ke tare lomsi ai mayamgi manipur college da secretary oibedagi chhatri andolon da jail changba huba 69 do orangani kawre lower income group ki adudigi hauna tawrakpasina yankhai taruk kum surabra asu maina miyamgi tawdna lakpa human right tawdra lakpa adudigi hullibudu dai khumning da bani nangna palakpaduna ai kara haining bani kanoda khabar damakti direct hojiki phajadaba londa sing legal case am ngam khidaba du toba hidu yaurak teba khabar dadi adu danna hairabanina hoji phawbada lakpasida aina ukil orapada aigi ming chalakpa hagidra mayamna khangiripse because of criminal cases thousands of criminal cases including manipur ke lal hubni haiba revolutionary sing bisesor dege horaga adudigi baji bon bi ene mayamna khangna badudigi horaga adugidi atai pripaki leiriba mayam amma maru ai kharaba mayam adudi ane sen ayamgi raisingi aduga ungmanten akoi ate main leiripse asigi advice pi ba amma tawba adugi case mama thengna laktana case tu yam thengna ramna kaya amangamme kaya amangamde musan tam natra adudigi sanare buket orakpa haibase nangna hahen bagi wani tawse aigi sa thagat bagi boina tawse haining dabani sanare buket oiba 2015 la 14 la kawre aduri manipur high court level rapodigi oibase masi judgment tara pigedam na ba yam phajaba aina lepki ba ya da yauki ba ACC da yauki ba natraga yaudaba adugi megi mayam mapung phaba judgment public interest litigation on lepki ba murder trial lepki ba rape ki lepki ba narol underground moina terrorist ne claim tauba natkidaba mayam masiki lepa duna maram oidana khade mani ana mayam na haibi bana ba pangjadra ba haijadra ba aise chumi I am not claiming that I am a legal expert. Legal expert ne kadang su claim taude ai di chena boken ai yam khanga bane na chu hai ki de kadang da ai haibu ai lo da di lo gi satra mo ina khangje dra ba ai ki knowledge da lai bi di sini hai da pi ba ngak tani aduna adugi era du da henjin hai bi du ma machin thir ban du action lo ri da bi maram leite adu ya ne chubada hoji ke hari ben men lai commission na masak to ba thabuk to gi de kwai di ki chawba thabuk ma ma tawi kari kari tawra naharol Palawa insurgency singa political settlement pura haibesi aina to omdagi mama August talan thoidu warame subject to correction 2022 gi ajida
government of Manipur da recommend to political settlement por na bo no even honorable chief minister da last year numit about a picture me 31st August loibani 2022 gi mayam tawraga adegi shanti gi purak na ba aduga ama tawna ba ekoi gi Peace and Reconciliation Commission ama semu haidana hayen moi tawu tawdamna amani ko adudagi ban maram moidana economic blockade na maram moidana madu honorable chief minister chu yaning hibani yan anba gi onabada 2018 ge duda aduna madu recommend tawgani haiba sida economic blockade general strike tawbase economic blockade amsung banse masi Supreme Court na yadi hairabani na Kerala High Court tegil aga yadi hairabani na state of Manipur na masi gi punishment tawna ba koi economic blockade se machi thingna ba marili na ba lo am semu hayal jing ra nan semani haibiti tare aina haibiti ko alambe olam da bi then abacha ba lok thok na ba recommend tawi aduda khar thengna thani hom de leraga police station tarama pandagi lok thok le haidana DGP maming du kaure record lebani aduna piraktana narol issue solution ba political dialogue ki hojima ki di leitri aduma du sulakani hojiki di surrender to haleraga tawni khone na haibadagi adudi chumde haiduna pigi belai madugi port ado hoji ai motadi pangthuk prang khali adu punamak to haidana ai commission lebadi yam tawrabani mayam na tawdaba mayam adigi case am leba abne haidana ai phutani tawgada midu na teba nangna hairikpagi matungina khangde ba mi chingda khangning baduna ba aduna aduga meki port aduda hojiki adigi human right commission da mayam hano oiba hoji oibisulone tabiro 98 tagi langkhalapado aduna hojik phauba aigi matungda su tama mauji chatpa horena UB sahana loigaledno ko hojik su chathari dana siba monung de annual report am phongba se compulsory ne ba human right na chai kuding gi tawdo annual report peraga government assembly the table tawgadabani madugi siba ba action law re law de chi khunggadamna mase mamang da su matung na su amukta annual report phongidra accept aigi matamda 2021 21 22 asi phongdi besi natana aduna sigumba hana tawramdaba kona su tawraktriba matungda di tawrakpa yaiko hana tawramdaba duna khodong chadaba kasu lerambe yai adubu aina adu tawre na inu khadigi hana pharabani haibudi I am not I claim tawbanate praja singna khangna no kana gumana haire namu kaim tawdalab jalo ana nungsibina hena bu tawmundana adugi port adu dalaidana commission oirure acting chairperson oirure adilatana high court ta public interest litigation adi hanigi leiba case khara tang oirabisu paijari aduga leiriba mancho honari aduna chigi elada mana nana ai direct honbadugi wa oina haire aduma clear lere adudagi point chida hairaga di adu debate uchena haibedi I'm ready madu debate pu tawninge khangba hairaba government gi expert kana no IAS IPS adigi law gi maramda leiba advocate general kana government jo ibako asigi tawre hairaga CU order se 31st May the toibo order se government of Manipur ki order ne ba government of Manipur de kana mako iba chief minister mako iba cabinet council of minister gi mako chief minister na real executive head chair of the state chief minister ni aduga governor na titular head ni pulap governor amsung cabinet council asina ko ge governor gi makok na adu government ki executive ki adu governor hai sidi maming da na ba governor hai chang sai tom chan hai ba 371 c gi close to the hill area ki di mana khatang president da gi aya ba loraga ma gi tonga na president report pe bangam jaba amu di le ba aduga article 257 256 to 57 da Central Executive Committee, Central Union Executive na state ta aphanana bigita mukta direction khara pibiding amme abako adu haire dana magi akhoge statutory sunata ba constitutional sunata ba matam chupi da ba chahi magi nang hapabani invite command gi chairman che advisor security Kuldeep nang se chahi magi ni thamanga gi ni chahi manga aduga ni aduga akhoi governor ki pleasure dana hapani habisu kari mamta pandaba icham executive order officer ama officer do sumni ABC ri yadamne retire IPS katang khanga da bamna chal to hon banaya ba
अदो हाइरे चीफ मिनिस्टर की लोइना लौथोप नतेमी पावर ऑफ एटॉर्नी इरा लाइबल लोन हाइगे गसाई उकिन मैम कन्नेरिदो पावर ऑफ एटॉर्नी आई थबक से तोमसादा सिनरे आई थबक खरा चन्म लाइबिनना लाइब योनबसे आई मिंगदा माने तौरसनु हाइबनेबा अदो मदुना आइना पेलक्टरी दाले आई पावर ऑफ एटॉर्नी तो रिवोक तौरे आई चन्नरो कैंसिल तौरे हाइबिसे इंगमिदना अदुना माने थोखिब ऑर्डर हाइबेदी इन हिज गवर्नमेंट की तौरगा होम कमिश्नर ना गवर्नर के याब लौरगा थोन बनिना हे मसिदी आई लोकसिले नंग एडवाइजर ओना अदुम लेरो चेयरमैन तुदी ओइरनु आई ओगे हाइबिसि ngамमेबा अदुना सिगी मतंगदा अदुमपु अदुमपु मांगोंदि लौथोए हाइबिसिगा चुम्बो मयाम अम ले क्वेश्चन नमसु हंगम याने जनरल पब्लिक खंगनाबा चीफ मिनिस्टर दगे यूनिफाइड कमांड लौथोक ले हाइबिगे ऑर्डर लेब्राबा मसीने अजे उकिनचिंग सेना एडवोकेट हानिगे एडवोकेट जनरल ओरमसिंगासु चुमना सुम डिस्कशन दा हंगनरिपसे मोय मंगना सो मसीगे हैज नो फंक्शनल रोल हाइजे सिने कने लेगे बा हैज फंक्शनल रोल सिदा याउदे सिने मिनिस्टर की मतंग सिदा हाइजे करिनो ने फंक्शनल पीपल अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ना हाइरि बसिनी को पम दन मोय हाइबने बा अदु छ अखोना सावरबे यादे बा मोय यु इनसिन बा गवर्नमेंट की मोय बो अथॉरिटी रो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लो डिपार्टमेंट लो एडवोकेट जनरल लो नत्रगा सीएमओ की ऑफिस की ऑन बिहाफ ता हाइरि ब्रो कनानो अदुदा नपसुरी तौदना लेरिबे मी अनि दु कना कनानो अदुम खंग पोनी दना को आइना हाइबी दबे वानी अदुने अदुदि कोन ओके मोइना संदोक चारो सनो ओके मोइना संदोक चारो सनो आई पबुंग द लेगल इलेक्शन लबुन थोपदसु अदुम चथारा ओके ओके पबुंग लापै खुदुंग चाबसे लौरा कांदा मसिगे एलिगेशन से आई पबुंग द पुसनजरपनी पबुंग वरो बिरो अदुगा पबुंग दसु मसिगे खुदुंग चाबा मने खंजबने पबुंग को अदुगा मखातान पबुंग द हंजनिंग बो वहंग सी पबुंग याम तेना कमेन अमदन पिबियो एकोगी ngasi je chamani shubagi wafam jina tongana thamakanda ngasi india gi union home minister na phongdori ba wafam je ekhogi delhi da jantar mantar da masing yama ba miyama magi अखोगी प्रोटेस्ट मरुन मनपुर एरियल बोमिंग है रॉकेट अटैक की एक्शन लौगदबनी मधुगी डिमांड मी मसिंग यामना तीनगिब दिल्ली की प्रोटेस्ट मनपुर होगिब नुमित खरनीजिदा इंटरनेट शटडाउन तौदना अदगी तोगन तोगन मफमद नुमिदांग नोंदिनद अखोगी यामना इवन प्रोटेस्ट मयाम अमा है महिरोसिंगी ओइबा नुपीसिंगी ओइबा प्रोटेस्ट मयाम अमा लाखिबा मरुन एरियल सिगी ड्रोन अटैक लाखिबा रॉकेट बोमिंग लाखिबा मसिगी मतंग द अखोगी पमो लाखिबा इहो मयाम जे मसीगी बैकड्रॉप ता एकोगी मणिपुर की सॉरी इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर ने फोंदोर इबो वाफम जे कयाम सिग्निफिकेंट ओइना लौवे पबुंग इहो सिंगसिगी ममी ताफम थोएना खनब्रा पबुंग करी खनबी ममी ताबम दि थोकपनिने न्यू दिल्ली सिटी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया अपुनबगी ओइबा अदुगुंबा कैपिटल सिटी नेबा मसीदा लाउबा खोंबा पेंदबा फोंदोकपा वखत मेफम अमा तौबदुगा इम्फाल द तौबा अदुगे अनि जगह अमदा रूरल और अर्बन मणिपुर की जगह अमदा तौबदगिदि हेना ताबम थोकपनेबा अदुना अदुनी अखोना अदुगुंबा मयाम अमा तौबा अखोना डिस्कशन आवर पब्लिक ओपिनियन डिस्कशन आवर तौरिबा खन्नरिबा नैनरि मैम से कनाउमनि थानिंग दरे कोनिंग दरे हायबको खंगजदन हायरिबनि मसीना ओपिनियन अमा क्रिएट तौरगा ओपिनियन फॉर्म तौरगा होजी तम तम होंगी नत्रो ताबा यादरे हायरिबा ngसai कुंभ कर्णनेना उजा सोनामनि हायरिबा इनसु याम हायरमबा होजिते कुंभ कर्णु नते रिबान विंकल ओगे तौरमनि चै कुन तुमबदो चै थात्रा तो कुंभ कर्ण दि था तरुक तनेबा होजिते था तरुक नेबा अदुना अदुगी पोट अदो ओइदना लेरमदो अखोय मयामना थागतबा हनुमान मचा मा बिमोल कोबा अर्थर कोबा मना माय नाकोंग द लावरबदिगी मरु मरि दे हायरेदना ओय अखोय केस लिसिंग तरा मथुलगले मोय सांगा फारे अदुगा मोय मणिपुर सिटी नंगा ग कुकी ग मैतै ग पांगन ग अदुगा दागा न छुम तौर लाकपनि मसे अखोने कन होनरि ताइबमा कोन ताबा याबो ओयरो ओयरोला तौदन मचिन बौदि थोरि एबको जायगे मदा हनुमान मा कोंग लाउसिन बदा आना साउदन होगलकपदा माय मायुमुदि चाकते अदु मयम पुंकाय कायरिमनाबा अदुना होजिकी हाइरिबो मैमची मैमना लाउबा खोंबा मूवमेंट तोबा मेरा पाइबिगी अदुगा सिविल सोसाइटी मैमगी अदुगा इंटेलेक्चुअल सिंग नैनरि मैमगी मरुवैना लानफमनी हाइना खल्लगा चंगिबे इचाइ नाउ खुनगाकपसिंग अरमबाय अदुगा लिपुन लोइनमक्ति थागतनियाबा मजी स्टेट न तौदबतिगे
खुलाई पायरगा चंगेमनेबा करी प्रजाना खुलाई पायरे चंगयाब्रो लोने यादे बट ngakpigedaba igi state na center ki changiba central forces na ngakpiderabaniना लो दसु याय BNS दसु यावरे ai sa kanjana ba self defense private defense ai amasung ai gi kairoi lekai marup mapang mayang wa tawraga ikoi gi khun ikoi gi lekai asingak chanabi gi min sama pibanina adu tawbana adu matam chopata madu chunga do nate ba sarkar na tawmi haidana ai gi state person tawri noi punama khoi thamo hai dai khoi choyong na pangle ma appeal tawgana ba e khoi thamo sarkar na tawrani tawba hore chal pm nam thar BSF thar manipur police ta suma thok pire tawrani tawbuso hore kuki terrorist yankai phare cham phare adu di noi to hai sheba adu tawdaba duna tawbani aduna khoina khanariba nenaribse kanadaba dinate kanai jamena kanaba cham phangbra haibedu di pangde tapna sum sarkar su tari haidana kanadaba dinate kanai kanai